Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningko ko lagi kay Mano Salam kalilinta ada karayo-rayo kapipi aginawa na batando na mambugi na sangkay dunia na sampai sa akhirah. Pagkabugarganos sa mga buni-bunian na da sa lakaw ko pagarinyo manguda pakatma. Kukurmatak no to ko Princess Papaladin Agusto dari Desa Iranon. Pagari ko dari Desa Iranon wana di ko ketarutopan ako usulok po ninyo. Natarutopan ako na so kay isa bansa adik kang giginawa udah ko mapamikir request panto na ka dari Desa Iranon gusto gubayakan Princess Papaladin na margna ko buamiroy kabatari bamungangan na palangan sa antangan ako miyakam bela-bela giisog pagaring ka dari Desa Iranon ko panapasinan ada ko kay ringi ko bayok akar pasabayan na nakati natetang kay kabusasudi sawasalam.
akan sakapipi kira kurong wati kuno pagari ko dari desa irana waperin sepapala denan adik kaden pepengande aku dari desa irano nak pertama irano nak kena kurang bela denekan sepair surute mangdea pasai busala lagi enak dari desa iranau na desa ratan kade nakasaratan kaunutan kaya masiru narain nak gedung dikuno pagereku dari desa irano sepapalade nawo di kabuma ilai satan susalungai nanade sorotai mangai nakade paruarim berang api pikir raka kasekamane sogedong wapi akatu matayati gunung pageriko waderi desa iranu napa karararikungku satingku ngapalai dekne nagadi kupikisa samber indera megeuga ai pandepatekan dari desa irano nago so bemeakan waperese sepapala denan apengening kurkanu wadua minggi nae wae ya wana deku mider poni suat ning aku solo podini yo